Ka Jingkran Jong District Social Welfare Officer Southwest Kasel District Maukorot ba Elingdo ha ka jia lang bandrakhe ya ka sikar pang ki Tymmmen ni ka Senior Citizen Day 2020 hapo ka Hendriusnong High Secondary School singi mo lain kala penkendet beriau yik babun balang ha ka Jingkran Jong u la banjur ba bunsen onda ki khon ki la he alasan ki la don kam don jam bat ki la bet labiang kim don porshu ban sumar ya la ki me ki pa onda ki la Tymmmen bat ki shulet bu ya ki shaki Jaka sa Tymmmen ni ki old age home. Katba nakaliang jong u Dr. F.R. Lartang District Medical and Health Officer Southwest Kasel Smaukerwan ulapan pau ya ka jingkaldor ban sumar bat ajia da ka babha ya ka koi ka khia jong kiri Tymmmen bat ya kitu ki budan ka jingpang ha ka met kum ka jingpang sini jingkieu ka blood pressure ka jingpang kitor ka jingpang khalai ka jingklot bormet ka phat bat kumta teter khnang bakin im da ka jingkmen kamay rumdan syu ugaladon ka spa na dumsa ubah untuk bayi, ubah untuk bayi yang ndai ha udang tu bangdan ni kan uhap su depan mai kikun ndai wa ijamnya tesep uhap depan mai kikun pak yang kumi pa kiklat ke ujung ba ke ujung ba ki kini pa kila ne kila poskul kila tenang tu star kila alut wa yang ni pada bang hijab dulu kila hijab dulu dadang hidup syukur kin ai ikut kisah faiz dari aku dalam tadiku bagi orang yang mau teman kami teman bakal bangun bakal besar bakal pentai man ni nyobain lah tu ada kata kecimur kat sini kan kelano ni mereka bilang momot bantai yang syaga sistem utari menginyoborong batang ya iki long teman kita katakan juga skim kepada hingga kuat form tidak menjadi yang form untuk SDS project kepada pemakaman tidak menjadi form itu di sesium setengah kiri jadwal pada setiap itu pada setiap proses itu kasih fokus air tidak pensiun mana kapal saya kalau kita yang generation bertanda kan itu burung di rangka kelas sang tuan kelas sang jak Nega-nega ni kapur isong toy ni yarki manusia kadang-kadang sengkau kerpang mengidaki ban ndeng maraki ngasmo hanga bano kalau ba ban pendit pendriu yang nega generation yang nega cukup pemerintah mengingkar mo yang payal syakatu sistem ko ba real ban nyobrong yang ki lornya makanya kilong ni kilong pa kita ya berda ban burong iki ban yarab itu apa kapor kabaki dalam kami